Pa ne znam, za mene su knjige uopšte nešto najdragocjenije što prvo što čovjek može posjedovati, a drugo one su isto tako kao i nekako svaka druga fizička potreba. One dođu kao hrana, kao neka, znam da je floskula, ali kao neka duhovna hrana. Ja volim nekako, mislim, knjige su, sad vjerovatno svi to slično kažu, jer svi valjda koje intervjušete vole knjige, pretpostavljamo, pa nekako svi vjerojatno pričaju o izgledu knjige, mislim, ali sve to jest tako, knjige imaju vrlo poseban jedan za mene knjiga ima život, za mene je knjiga živa. I nekako ja imam poseban neki fiksaciju neku, na primjer na knjige koje su imale bogat život. A to nisu nove knjige tek ispočetka, to su knjige koje su stare desetinama godina. To su one raskupusane i šarane knjige. I ja nekako imam tu fiksaciju na stvari koje su u knjigama podvlačene, na neke stare posvete koje nailazim u knjigama. To je meni kao da gledaš neki čudni, vrlo intimni muzej. I onda shvataš da je ta neka knjiga. Primjer, ja imam jednu knjigu koju sam kupio negdje u Zagrebu na nekom buvljaku. I to je, čini se, Kreuzerova sonata. Staro neko izdanje, ima 100 godina. Ne, ili ne, možda 50, ne znam, tako nešto. I unutra je posveta ovako nešto, Tomislavu od Zvonka. I piše datum, 12. mjesec 43. I nekako se čitav jedan ljudski život pojavi se nekako samo u tom kratkom zapisu na prvoj stranici knjige. Tako da je nekako knjiga za mene puno više od onoga šta piše u njoj. Ona je nekako baš kao neko živo biće, čini mi se. Što se tiče nekih knjiga koje su obilježile moj život, ima ih puno. U tim nekim, mislim, ja sam učio čitati kroz 5 prijatelja. Enid Blyton, to je bila ona dječja avanturistička literatura, onda sam kao kroz Karl Maya i Aleksandru Dimu sam nekako zavolio, u stvari, čitanje i fenomen čitanja. A nekako, ne znam, kad bi birao tipa knjiga koju sam najviše puta pročitao, bila bi Sarajevo blues od Semezina Mehmedinovića, to bi nekako bila formativna knjiga u nekim tinejdžerskim danima. I vjerovatno Prustov, ne mogu sad tačno sjetim ko je to po redu, ali jedna od tih, to je koja ima veze sa ljubavnom vezom između autora i djevojke Albertine. Da, U sjeni procvalih djevojaka, jest. Mene nekako čitanje prati cijeli život i čitanje je za mene neki vrlo intiman čin. Ja ne volim, na primjer, ja ne volim čitati u društvu. Mislim, kao dijete sam to volio, ali nekako kako su godine prolazile, sve to mi je sve više i više nekakav intiman čin. I ako ne moram, ja nekako neću čitati u društvu. To mi je kao nekakav ljubavnički odnos između knjige i mene. Naravno, čitanje je nekako potpuno različito iskustvo od pisanja. Ja sam se nekako kao dijete jako divio piscima. Uopšte mi je ta sposobnost bila nekako fascinantna. Mislim, samo fascinantna, bila mi je kao vrhunac onoga šta nekako čovjek može raditi. Nekako sjediti za stolom i pisati neke priče koje neko ne može da ispusti iz ruke. Ja sam počeo da pišem dosta, mislim, recentno, kao prije par godina možda, jer sam, mislim, kao i svi nekako pisao sam u srednjoj školi nekakve
nekakvu poeziju i to, i onda sam kao zaključio da to nije moj neki, da nisam talentovan, ja sam to kao napustio. I onda sam godinama iza toga nekako počeo da pišem iz neke pozicije frustracije, neke pozicije, ne znam, baš nekako iz potrebe, ali to je nekako potpuno različita potreba od potrebe za čitanjem. I nekako kad bi me pitali šta više volim, mislim, ne znam. Pisanje nekako, pisanje je čin isto tako jako intiman, ali istovremeno, nekako čitanje i pisanje su dva vrlo slična fenomena, samo stoje nekako na dva različita pola. Eto, tako nekako čini mi. Pokušavam da čitam što više i pokušavam da čitam sve. Nekako sa godinama se opet stvara neki filter šta se može podnijeti, šta ne može. I ne mogu se tačno sjetim ko je pisac rekao, jel Faulkner ili ne znam tačno, da se mora čitati sve. Pogotovo da se mora čitati loša literatura da bi se... Ja nekako imam sve manje živaca za lošu ili banalnu literaturu, ali s druge strane što se tiče žanrova koje preferiram, naravno, tu su jako volim klasike, jako volim savremenu književnost, da, ali na primjer volim jako horor priče, horor romane, volim jako science fiction priče, pogotovo science fiction romani, ja mislim da u sebi imaju puno više metafizike nego što im to ljudi daju za pravo. Na primjer, Solaris od Stanislava Lema je za mene, mislim, roman o smislu života. I to vrlo umjetnički roman. Isto jako volim krimi priče, krimi romane. I ja se nadam nekad da ću napisati neki, recimo, horor roman ili krimi roman neki. To bi mi bilo drago. S druge strane, volim jako, na primjer, neku tu klasičnu literaturu Prusta, recimo, pogotovo naravno Dostojevskog, Tomasa Mana, te neke velikane, kao, na primjer, Joyce-a ili od ovih savremenijih nekako Davida Fostera Wallace-a, koji ja mislim da je genijalan pisac, ali to je već kao visoka literatura. Mislim, nekako nijedno od toga. Mislim, naravno, proizvodnja značenja jeste jako bitan segment, čini mi se, stvaranja bilo čega što bi neko trebao da konzumira kao umjetnost. Jer nekako umjetnosti bez značenja su najčešće apstraktne, duboko eksperimentalne, na primjer. Odnosno, smatraju se možda malo više elitističkim. Nešto što ne proizvodi značenje, nego je tako, apstraktno. Mislim, može ono naravno komunicirati asocijativno ili emotivno, ali to je vrlo individualno. Mislim, naravno kao i sve. Da skratim. Meni se čini da jest, proizvodnja značenja jeste vrlo bitan segment toga, ali čini mi se da nije nužno primaran pri procesu pisanja. Naravno, u procesu pisanja mora postojati određena struktura toga šta se piše. Mora postojati neka... I u samom to se određena značenja ugrađuju, pa sad da li na gro planu, da li je čitava struktura nekako, ne znam, alegorična ili je, kao što ili je pitanje slike koja u metafori može znači nešto dublje ili ne znam. Meni je jako bitno da ono šta meni je emocija jako bitna, da se emocija iskomunicira, naravno uz značenje, ja ne bavim se apstraktnim stvarima i nekako često mi je bitna malo i forma, u smislu kako se to ispriča ili prezentuje. Ali nekako vrlo mi je bitno da samo
na emotivnom i na kognitivnom planu iskomuniciram sa čitaocem ono šta bih želio. Eto, to nekako. To je moj novi i zapravo prvi roman. Zove se Itake. Evo, izdan je prije zapravo par dana. Roman je nastao, prvo je nastao dramski tekst koji se zvao Itake. I onda smo, moji prijatelji i ja, to probali da stavimo na scenu, taj tekst, prije 3 godine otprilike. I mislim, mi smo to radili vrlo onako gerilski, partizanski, što bi se reklo. Onako na čisti entuzijazam, bez neke podrške produkcijske. I djelimično smo u tome uspjeli, to su vidjeli. Puno ljudi je to vidjelo, što je najbitnije. I to se u jednom momentu nekako završilo. Mi nismo uspjeli da izborimo neku vrstu produkcijske podrške, onda se ta predstava ugasila. I onda sam nekako ja osjetio da ti likovi iz tog dramskog teksta nekako zaslužuju, čini mi se, neki širi plan. Da ih se na taj način predstavlja. Činilo se da su puno kompleksniji nego što im dramski tekst omogućava da se pokažu. I onda sam ja počeo da tako nekako da pišem neke tekstove, i to onda sam vidio da to ide u prozu. I onda sam nastavio da pišem i nekako iz toga ispala knjiga koju sam malo rearanžirao i strukturirao i eto, to je ta knjiga. Ova knjiga je vjerojatno napisana za čitaoca kakav sam ja. I vjerojatno je moj spisateljski stil, iako je ovo moja prva knjiga, proizvod moje lektire, i onoga šta sam ja volio da čitam i šta sam iz toga upijao. Tako da ne znam baš za neka konkretna poetička načela, znam sigurno da u nekom momentu postoje neki dijelovi toka svijesti, na primjer, bez interpunkcije, na primjer kad su likovi potpuno onako smanjene svijesti u smislu da su ili pijani ili drogirani ili nešto, pa onda imaju te tokove svijesti koji idu bez interpunkcije. Generalno sam jako pazio na ritam rečenice, ako je to. I čini mi se i čini mi se da je roman možda poetičan, da nije baš suha proza. Nekako sam to pokušavao da postignem, ako to zadovoljava pitanje poetičkih načela. Groblje je ogromno. Toliko je da se može reći da je zaseban kvart. Pola spomenika je crno, pola bijelo. Miješaju se sporadično. Groblje je crno-bijelo kao šahovska ploča, kao crno-bijeli film. Možda je zagrobni život crno-bijeli film, gdje smo svi Humphrey Bogart ili Lauren Bacall. Ja neću ni jedno ni drugo, ja bih da sam Peter Lorre, slatki razruki epizodist. Izašla sam iz prepunog trolejbusa. Nos mi je zasićen mirisima živih, uši pune buke, usta puna psovki. Treba mi trenutak da se spremim za čulnu neutralnost groblja. Neki čovjek sjedi na gajbi ispred cvjećare, to su one grobljanske cvjećare, mada se ne razlikuju od običnih cvjećara, osim što prodaju svijeće i lampe. Treba nekako obojiti crno-bijeli film zagrobnog života da bi se živi osjećali ugodnije dok žale. Zato stavljamo šarene svijeće i lampe i cvijeće. Zagrobni život u tehnikoloru. Teta u susjednoj cvjećari urla u mobitel. Urla bez ljutnje, misli da tako treba. Asortiman je klasičan. Ruže, gerberi, krizanteme, ljiljani, svijeće crvene, plave, crne, bijele, lampe isto u bojama. Biram tetu koja urla u mobitel. Tražim ružu crvenu. Ona signalizira da uzmem sama. Ostavljam novac na pultu. Teta signalizira pozdrav. Izlazim.
Onaj čovjek i dalje zijeva. Nema trunke zavisti što nosim ružu iz konkurentske cvjećare. Konačno ulazim. Predavnom zine svijet mrtvih. Idem stazom, znam put, nije mi neugodno. Sve je to prirodan proces. Čitam imena i godine na spomenicima. Mislim kako sav taj ceremonijal podsjeća na zoološki vrt, neki čudan zoološki vrt gdje dođeš da gledaš kamen i pokušaš sklopiti sliku umrle osobe. Kognitivni zoološki vrt. Stiskam ružu kao štafetu, blizu sam, ne žurim. Komešanje ne uznemirava mrtve, oni strpljivo čekaju da im se pridružimo. Brojim spomenike da se tačno sjetim mjesta. Od velikog križa 4 lijevo, tu je. Sjedam na stazicu jer je trava vlažna i mramor je vlažan, crni i mramorni spomenik, mračan i ponosan, istraje u svojoj jednostavnosti pored baroknih spodoba koje ga okružuju, kao one kućice zarobljene usred nebodera jer je vlasnik previše tvrdoglav da proda. Tata. Davno mi je mama rekla da je tu moj tata, sakriven pod teškom pločom, žmiri, čeka da se sakrijem, da izađe, da me traži. 5, 10, 15, 20, tu spas mene, tata. Ruža leži na ploči, liči na neki jeftini filmski plakat. Shvatam da sam tu pogriješila, a opet šta ja znam šta je tata volio ili ne. Sjedim na stazici, pitam se šta sad. Došla sam tu po nekakvu snagu, vođena instinktom kao indijanski tragač, sad se osjećam glupo. Grmljavina upozorava iz daljine, ubrzo počinje druga runda. Miriše pokošena trava, miriše skvašeno blato. Mlado stablo između 4 groba treperi na povjetarcu. Tata. Izbrisala bih sa spomenika njegovo ime i upisala samo tata. Treba brisati imena sa svih spomenika i pisati tata, mama, djed, brat, sin, kćerka, tetak, baka, tetka. Dođeš posjetiti svog djeda, staneš pred prvi spomenik na kojem piše djed. To i jeste tvoj djed i svačiji djed, svi su ljudi jednaki, ja u to stvarno vjerujem kao što je vjerovao moj tata. Poljubim svoju ruku i pritisnem je u njegov mramor, hladan je i mokar. Tako se nemušto opraštam od njega za neko vrijeme. Silazim stazom kroz grobljanski labirint, tijelo mi vapi za mjestom koje nije groblje, kao da je vazduh s one strane ograde ljepši, lakši za disanje. Znam da je to glupo, ali ne mogu si pomoći, jače je od mene. Simpatička reakcija života na svoju budućnost, kao što dijete koje tjeraju na spavanje plače i pita može li za 5 minuta. Ja, sad je baš izašla knjiga Ovo vrijeme sada se Mezina Mehmedinovića ja mislim da je to sigurno treba pročitati. Treba čitati Selvedinove knjige, Selvedina Avdića. I mislim od nečega šta je moj neki moja kao intimna neka preporuka, ja mislim da treba čitati Davida Fostera Wallacea. Na primjer, to nije još kod nas prevedeno, ali Infinite Jest, na primjer.